Gasa, itibiyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan kada kayo ti may sapay apakasalitaan. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag. Iba tamang ti ima, Carlin. Ang mga nuawanan ti masangbut ko, abas. Apay at imo imbagbaga kanya, nga dagayang plano mamapan manggad iti sa pali a lugar, Dexter. Kas iti kunak. Kalaat na ito. Inyawag lang ti gayam ko, iti namin sa ngaldaw. Uray pa'y, imbagam kumalat na kanya, tapno amok mat tinararamid ko. Kantapno sa anak mat kumanak lahat. Di ka nagsangit. San abalay, agsubliak mo lang. Ngam sigurado ang kailiw kanto, Dexter. Pangasim, di nagpanawan. Adula amin day ta drama. Ibatamon ti ima, kunaka. Dexter! Pasensya ka, Narlin. Ngam masapul ang mapanakon. Ang mga no agrubatan tinugan. Dexter! Dexter! Pimanaw latan. Kat pulos adin akong tinaliw pa. Nalabas mo tay jay alalaki? Awanan iti modo? Agnes. Adagayam ti plano na amapan manggad iti sa bali a lugar? Ngam di naman laimbagakan ka? Manulaang mati ag-text nga iwan na umawag? Day tangaron te pagsaksakit ang tinakam ko, Agnes. Payakas kay ni Dexter. Ay na, bay amon Arlene. Di mon sangitan ti kasjay a klase ti lalaki. Agnes. Amangan kit di no dati sa bali aranta na ijay. Isu asaan ang nagpakadakan ka. Anya? Di ka unay mang namnama kini Dexter. Ang mga nawan mo't lang tinasaya at ang masakbayam kankwana. Unak no di ka umayan, Dexter. Ay na, imbagak mat nga umayak, Arnold. Apay kumasaan? Uwin sayang ko mati oportunidad no di ka imay. Uwan nga, Rod. Ay na, sakat maumaak ijay lugar tayo. Tapay, Mike. Kano da ijay ti kayan ayat mo. Ay na, baybay amday jay a babae. Sana bale? Tasaan kami pa'y mata nagkasar? Anya? Katuan mat. Ay na, di ka man nagsaoy ti kasta, pare. Ay na, pudno ti ibagbaga ka. Saan kami pa'y mata nagkasar ka ni Arlene? Kan may sa bumakatan ni Arlene. Isu amabalin milat ti agsina, anyaman nga oras. Agnes, saan ka di ang nag-text ka ni Dexter? Saan man? Apay, awan ka di apulos ti text na kan ka? Awan nga, Rod. Sipod nagbayag ijay lugar anapanan na. Aniya? Juan Agnes, madanag-anak nga, Rod. Amangan no adamot tinapasamakan ko na ijay. Ay na, jak lamamati akas tangag paiso, Arlene. Ha? Di ka masaksaktan iti dayto nga ibagak ha. Amom ka di, damo pa ilang apan nakakitak iti nobyom, madlaw na saan ang matalak a lalaki. Anya? Wan, isu nga isaganam kiti ti bagim. Taang mga no adak kiti sa baling aramidan na ijay. Ay na, talaga naragsakak, takadwa ka, Rina. Kan, saan ka, KJ? Kasta ka di, Dexter. Wan, Rina. Isungarod anayin labak adagos kan ka. Anya? Wan, Rina.
Pudno ti ibagbagak. Ay-ayatan ka, unay-unay. Ngam kasanon tinobyam a pinanawam ijay lugar yun. Di mon pagparikutan day jay, Rina. San abalay? Tasaan kami pa'y matanag kasar? Sa bagay, single ka pa lang. Wan, Rina. Isungaawan ti makalapad kanyak, nga agayat kan ka. Pare, ibagaman ti pudno. Ha? Apay, adda ka din nagkinaawatan nyo kanya Rina. Masansan mo't hindi pa nagkuyog yo, pare. Arnold. Ibagam ti pudno ko na, pare. Pasensya kan, Arnold. Kastangag peso. Anya, nagalas mo't tinteramid mo, pare. Adda ni Arlene anubyam. Ngam inaram mo manan ni Rina. Pare inayaban ka dito Tapno manggad ta. Saan atap nulukwam ti kayan ayat mo? Di ka madanagan, pare. I-break kunto ni Arlene. Gaputasaan kun nga iayatan. Anya? Agyaman na, gaputa sinong batang matlangan ti awag ko, Dexter. Kailiw ka una yan. Among ka di dayta. Apay adi ka ngamin agrep-reply kadagi ti text ko kan ka. Apay, di ka di makadlaw, Arlene. Di ka na iayatan. Anya? Day tatipod no. Isu alipatan na kon. Apay akasta ka, Dexter. Nagkari ka kanyak nga ayatan na. Kat saan tangag sina nga uray anya pa'y ti mapaspasama. Ngam apay. Pasensya kan, Arlene. Ngam adda na sa rakak agap-kap na kak ngam itisi ka. Isu apakawanan na kuma. Anya? Ala, maudi da ituin a panagsarita ta, Arlene. Di mo namnamaan ama kontak nakpay. Ulbod ka, Dexter. Ubaw ti panagayat mo kanyak. Nagsakit da ito'y ngay naramid mo kanyak. Ngam da ito'y ti pasigurado kan ka. Di kan to agragsak. Ayop ka! Ay unay kan, Arlene. Apay asin narakusok mo ay tinagpigsa atudo. Apay adi mo inuray ang nagsardaw. Awan ti bibiyang ko nga oray anya pa'y ti mapasama kanya, Agnes. Anya? Imawag ni Dexter. At nasakit timbagbaga na kanya. Di na kanon kaya. Gaputadan na sarakan na kap-kap na kana. Ayop, alalaki. Day tatipod no, Agnes. Nagsakit. Inayayat ko iti kastaunay. Ngamapay kastoy lang tinaramid na kanya. Nagbalinak mat anapod no kankwana. Ngamapay. Ala, di mo sangitan ti kasjay a klase ti lalaki. Makasarak kan to ti lalaki amang ipatag kan mangayat kan ka itinapudno. Ilunlunod ko ida, Agnes. Ilunlunod ko ida. Saan? Di ka kumamot agsaw iti kasta. Agnes. Aklo ng laangan analpasan ti amin ka na kayo. Kat agkararat ka. Masarakan mo talaga aparakan ka. Sana bali Saan laang mat ani Dexter ti lalaki dito yung lobo? Pare, masikugan ni Rina. Anya ti plano bita? Wan nga ron, Arnold. Diyak amo ti aramidak. Ay na, kasano di mo amo ti aramidam? Nagayatan nyo dahi tadwa. Wan. Ngam, sa anak-anak kasagana iti may nga obligasyon. Ay na, nalpasen ti amin.
Isu arumbeng lang at akdaram day ta, pare. Mawatan na kuma, masikog ni Rina. Isu ajak kumakayat ngagdindin na kayo latta ditoy. Uray pumanaw kayo pa'y kuma. Agawid kayo. Uwino adda kada kayo. No sa dino ti kayat yu apapanan. Sana bale? Tasaanin na makatrabaho ni Rina ditoy. Gaputadakkelin ti tiyan na, pare. Nya. Nalawag tinanggag mo, pare. Gaputadyak kayat ngagkadkadwa kayo latan dito'y pisto. Sakit masikog ni Rina. Amangan no ibagaki din na Arlene akan kanunungan ka. Sapay ko matamawatan na. Mabalin mo tagtrabaho dito'y pisto. Ngamday takit no isimpam tibidot mo. Ingka kasarita ni Arlene. Agdawat ka iti pamakawan. Kat apaman na makapagsarita kayo. Ikalaysam ni Rina, pare. Pare, awanan pang gadak. No papanawon na kami dito Ngam saan nga rot amabalin nga gigyan kayo latan dito Kinunakmot kin ka, pare. Amabalin mo ti agsubli dito Apaman ama ornos mo ti bidot mo. Gumatang itinaimas asidaan, Dexter. Ano sama? Noan niya ti adda? Amumat. Nababalaan ti tangdan ko. Ije pagpapaayak asyap. Ay na, makauma ti kastoy. Anya? Ha? Agbababawi ak asimurot ken ka, Dexter. Kunak ano ipaayan nak itinanam ay abyag. Akas iti kanayon mo nga ikari idi kanyak. Maipaayan ka kuma. No amumat ti tumulong, Rina. Anya? Tapabasulan nakpay ita? Ha? Amo matasyak ti agaw awir iti anak ta. Kasano ak nga rod amanggad? Saan aday ta ti kayat ko asawan, Rina? No kumamot amum ti aginot, adda kumamot urnong ta. Adda kumamot igatang ta itinaimas amakan. Ngam saan mat? Taday talabado, kas kadaan niya ladita ti gatgatangam. Di ka aglablabas, Rina. Tano kunam ama umumakan kanya ka. Idi pay lang ano umakan ka. An-anusan ka lang, gapu iti anak ta. Ngam laglagi pam, asaan tapay anak kasar. Isu amabalin asinaan ka, iti anyaman nga oras akayat ko. Anya? Takas tati ibagam ita kanyak. Apay, kayat mo ka di asublan ti sigod anobyam, ha, Dexter? Wan! Gapu ta adahiwan anak nakam ngam iti sika. Anya? Kunak ngamin kan kakat. Masarakam ti lalaki at talaga aparakan ka. Wan nga rod, Agnes. Kunak lakit din no awanan ti agusto kanya. Iti ray ta akinapintas mo? Awan kit iti mangayat kan ka? Kan maysa, professional ka pa yun. Ay na, saan aday ta ti kayat ko asawan, Agnes? Tinapalabas ko ti kayat ko asawan. Ay na, awan patag tinapalabas. No maipapanon itinapudno nga ayat kunada nga rod. Sa bagay Ay na, nagdakkel ti panagyaman ko iti Diyos. Gaputan na singpet ni Kevin. Kat, awan ka di pa iti plano yung agkalaysa? Umadanin. Madama nga rod ti plano mi para iti panagkalay sami. Ay na, magagara na unay. Katsyak to ti maid of honor ha? Sure. Sika talaga ti maid of honor. Gaputa si kaka nga rod ti best friend ko. Ay, una yung tikastoy. Noodles man ang timakan. Ay, kat ano sama? Tay sumat nga rod ti kabalan ti kwartam agatangan. Ay na, biyag aya. Apay, Ay. at reklamom? Siyak tupay, kat an-anusak nga uray amok nga awan sustansya na day ta ipapaunag ko, kat agdididi pa iti anak ta. Anya? Oh, anya, Dexter. Ibagamanan nga agbababawi ka anang ikabalay kanya. Ibagamanan nga adayo anak nakam ni Arlene ngam iti siya. Huston, Rina. Di kan sumanao.
Awan lang arudan ti masida. Karkaruon pa'y apatamnayan ti panangan. Gapo iti kinalabid mo. Kasta! Huston ko na, Rina. Di ka nagsufay. Di mon urayan ang maong puti anos ko ka. Arlene, apay ka di anak at adayo tinakaiturungan dagiti imatang mo. Kevin lakay. Apay, agbababawi ka, anak asawa kanya. Sika talaga lakay. Apay ko mga agbabawi ak ngay. Ay katadakan ka Nungay adda di mo kayat kanya ka. Di ka man lakay. Awan ti panunot ko akasta. Kinapudno na, nakaragrag sakak. Gaputa si ka tinagbalin nga asawak. Naanos, kan manangilala. Agyaman akunay, Arlene. Kat ikari ka. Ipatag ka aginggat maudi nga angas ko. Kasta agmatlakay. Gaputa ay ayatan ka unay-unay. Apay nga rod, akasla na unag ti pampanunutam. Pampanunutak nga rod tinapalabas, lakay. Ha? Pampanunutak dagiti nasasakit abalikas ko iti kini Dexter. Gapo iti nalaos asakit tinakam ko kankwanan. Uray kaskasano, makonkonsensya ak. Ala, di mon pakariribukan dayta. Agdawat ka iti pamakawan ti Diyos. Katinton addaman pagsabatan yu ka ni Dexter. Agkid daw ka mat iti pamakawan kankwana. Ha? Sigurado ka lakay? Palubusan nak amakisarita kin ni Dexter? Apay kumaasaan ngay. Palubusan ka, Arlene. Gaputa mo agsarita kayo laeng. Kantap no mapunas ti dagensen di tabarukong mo. Pasensya ka kuman Kung nakaisturbuak, Arnold. Saan mo at Dexter? Naimbag man tayo may ka dito'y pesto. Kung naklaki din no sinakit mo dagit imbagbagak itikin ka. Saan, Arnold? Apay kumangay nga agsakit tinakam kukon ka. Kinapud mo na. Mabayin ako mga agparangkan ka. Ngam awanan ti amok nga asitgan. Ha? Apay? Adda ka diti parikot mo, Dexter? Arnold, jak mo. Numaibaga parikot da ito'y. Ngam apay nga taakas to'y. Kanayon ang nadagsan ti riknak. Kat ni Arlene kanayon ti adda iti panunot ko. Kat iso pa yun ti may saasaan mi apagkinkinawatan ka ni Rina. Anya? Uwan, Arnold. Day tatipod no. Kan may sa kaslaawanan panagayat ko kan ni Rina. Pare, addan anak yu kan ni Rina. Iso arumbang lang nga ipamaysam ti atensyon mo kadakwada. Kat no may papanmot kan ni Arlene. Asid gam. Kat agkid daw ka iti pamakawan. Tapno mapunas ti dagensen mo. Wan pare, aramidem na ita. Tapno maaddaan ka iti talinaay iti panunot. Nagsina kayo, gapo iti biddot mo. Kat adda ti sakit tinakam naking ka. Iso akasta amakon konsensya ka. Banag amang mangted dagensen iti riknam. Ngam no agpinakawan kayo. Sigurado, mapunas dayta, pare. Wan, Arnold, aramidak dayta. Kat agiaman ak unay. Nay, sikamat gayam ti masabat ko, Agnes. Ha? Dexter? Wen, siyak nga rod. Ket, kumusta kan? Kaasi ti apo nasayaat mutlat ta. Kat si kangay, kumusta ka mutlan? Kastoy. Addan may sa aputot ko. Ay, kit ni Arlene. Kumusta mutan? Sa dino nga iti pagnanagdan na ita. Makitam ka di dayta nagdakkal abala di ta igid ti simbaan?
Wan, Day tati balay ni Arlene, kanti asawa na. anya? No kasta, adan asawa ni Arlene? Wan, nakiasawa iti may saan na anos kan baknang alalaki. Isuan naragsak itan tigayam ko. Pangasi Magnes, kuyugan na ko ma. Kaya't ko ama kasarita ni Arlene. Jakla ni namnama si kagayam ti nga ilik, Dexter. Pasensya ka kuman Tanaka umayak dito'y balayo, Arlene. Masikog kagaya man. Wan, Dexter. Sikog ko iti umuna abunga ti ayan-ayat mi iti asawa. Katsi ka, kumusta kan? At damot tan may saputot ko. Ngam sa anak ang naragsak iti sidong ti inana. Anya? Un, Arlene. Day tatipod no. Gapot aging gaita. Si kagayam ti ay ayatak. Saan, Dexter? Adnaantan iti bukod a pamilya. Iso arumbang laang nga ipamaysata ti atensyon ta kadakwada. Ngam kayat ko kumanga alaan da iti agundaway. Tapno agkid daw iti pamakawan kadagiti na ibalbalikas ko ana sa sakit idikan ka. Awanan kanyak tinapalabas, Arlene. Katsapay ko ma. Tama pa kawan nakmat. Iti panang pasakit ko kan kaidi. Wan, Dexter. Awanan ti sakit tirignakan ka. Gapot tapasit laang tinapalabas da iti. Agyaman ako na, Arlene. Napunas ang namin pinsan ti dagansan iti barukong ko. Katusto ka. Rumbang laang nga ipamaysata. Ti atensyon ta iti pamilyata. Ikupin tinapalabas, ket sangwan ti agdama, tapno maipayam itiragsak kental na, ti binukal mo a pamilya. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayo, gasa, iti biyag. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.